Okay, me busa my proverbs. Was it say ode a obonefo no? Ode na yogu wadrum na de woma wokora na Jimmy sem mfiri no honda. I see. Eti nipa wa Jimmy no senka yare a Jimmy yare a Jimmy yare a enka no pene yare a intimi enya no do wiase da. Yesu Kristo kra ba wan say Jimmy yare. Yes, because mama the boy na ye na ngasa wo hia say Ghana hampani mfo ngasa chene tenase. Na ye poto nyansa na be yanke poto bi manenum. Yo ahwefo ya san ba hey ene studio high afei na wo hwe ya mesro subscribe what ma say red eyine da wono na we bia so subscribe afei nso no na we bia adom ma no so eno na be ma wo kwan a ye di video fufuro bia tuma wo benya hwe na se na me churchire mu no abrantie bi e fe ne bento abrantie de ye da sorry ya agrado ye nim di agrada age afri ni nchen sagrada de ne ko ye nimo sagrada je say ye ntiase inti na brown de se na munna munim no e ba ne konkonsa ne ensema keka de a se mo amunim se me dim akotini ye am say me ne nam ne nama na ne me kotwe abrantie bi me nam san ko hia abrantie ye friend Fred ene me ne Fred be twetwen komo ni ye bedi nkomo me bebi sa Fred nsem na I don't know dia bent on ye no me na etwetwe maso kakra because me shadan tiase bra Fred net to say Oy man obade yan compound mo ye Fred oy man abrantie friend no bento unim no director bento se pokasa ye wo inimu be ahodo be me ensa na ase nan meka se ane da bi isan se onya me yonko oh okay na minim no se o film industry nim kakra okay and then point of correction you said director Bento me person ka be on the street se Bento oh oya director no ene wunim no oya director oya ma menche wade okay eno kan obi na ma adwuma no obi kra ye investor no person ni sika be shesi ni adwuma mu on person de beba because those people call themselves they are directors but enema anamo nam so de edi adwuma nim no egu adwuma na nkasa ho fin ena two Bento ntimi mfa ne sense ne boss ye board directors o Ghana ha obekobi e ma try what you try film say directing mami opa o back to we ho opa fa camera si wo na fa nipa gina ho ka chen say on direct yom obetimi ayi na afom de me ba no to make action thank you very much it is one action no cut freeze unwi oh okay obetimi am deliver dialogue all right but that takes a chance of professional director and that didn't hold it because director be enim nyansa every director enim nyansa or your continuity to be known say the continuity now na ngasa kra I don't see him to be a professional continuity o can say every director be enim nyansa sure o pa is Bento enim nyansa na oh obi a otimi ebie na no edi obi a waka che ne say yesida ana watimi aka che say yenko ha mana di na chida okay ebie na no tie ne bia onim nyansa oh I see sure I see because me can say to the point say the video bia me hwe me tin say o kan KJC asem wom edi na tem say KJC ne nya director o nya den but anya hwe kura ne KJC edi ka si ho location bia na o kan wasem say KJC di o mo koy o mo ko kire o mo ne ade KJC na di ka si ho eti se nipa ne nim nyansa ena otimi de ka si ho ena wa wonim nyansa na o tena jimifo kam e ma ne di usu ehwi tira kuma se tira nkuro bebiri do ko hye baabi o ye jimifo straight up oh okay afei na matwas what did I mention as yeah because kind me busa my proverbs was it say ode obonefo no ode na yogu wadrum na de woma wokora na Jimmy sem mfiri no honda I see eti nipa wa Jimmy no senka yare a Jimmy yare a Jimmy yare a enka no pene yare a intimi enya no do wiase da Yesu Kristo kra ba wan say Jimmy yare yes because mama the boy na ye na ngasa wo hia say Ghana hampani mfo ngasa chene tenase na ye poto nyansa na be yanke poto bi manenum na abrantie no ne nsama wo keka no etwetwe maso kakra because na wo ka bibi say yengu agrada TV o se yengu no onim de enti a agrada TV so na wo ye niam bi talking point won ti ase e wo se yengu no e na abrantie ba ko ka so wo ska eno se emo o skenti bia okotwetwa yengu no anampo so betumi de na kosue kuma no kra so etwa so na me bi so ayembia no wanyanti ye bi na ne wo Ghana sa maami agrada no wo kunu
minim so very responsible o kuno wo sheka wa ne kawa no so e gold papa ni bi a wo san wo ma o ye responsible ayem bia no wonam no de na kosue kuma echecha na ohema asemu ya wo kana ngasa na meka se abome pusa na ma me free baby ya na wo kan se omundum ni TV no embra no NCA for Ghana ha okay the organizations be share televisions near the other okay wo benta wo to no nim nyansa nchen wo mo iti ade iti na se nkade o ye ne nya en company for kuda ma wo ho no komuntimi ngu no ena ade ba ko ne se panifo se bible se fa ho bonyansafo ne hunu nyansa watena se hunu se oka agrada asem na agrada oka na agrada asem a ne camera one no di twa adwuma no se agrada din no keke ne ba ne program no timane so timati utemi yepa se oka agrada ne keje simu asem a because they are well known ena omho odom ena manfo so promasem it is me fa me phone na se me hu se bibia pop up na agrada so me kwa kohwe mehwe because that woman is well known one kasa kro hu abakwa kohwe mehwe etino de ntia akosa ni nyina ne se ono na kasa wo se ko brand ne hu to a certain level but Jimmy de o ye dan ya nipa no Jimmy enu ti na se wo hu kwan o de nam so because o de na agrada ho epidin etinka nipa o de ne hu didi de e wo se nka ho no na agrada etwam na hu ne kura wo se nka woro watade so na de pepa ne na ho esan se ono ni din ama wo channel ebumi wo ba se nka na agrada na nka so obon hu aja na o de na tade twitwi na agrada o ma e straight up because ya na agrada ni keje si din e na obo won channel so e movie mama samra ba bi o se ohema de ne kusu kuma e kwaji ade se bento kasa men to sebe me koni straight se bento mama de na kusu kuma jiska yes en kasa mama nche wade en kasa mama nche wade empanifo kanse mi se bayfo kwa yi a okoshe sabron samfi se wonya bayfo na menye bayfo how do you know se me ye bayfo nti se onu tumi kasa agrada e de na kusu kuma be ko akwaje ni TV right ni den ma so di na kusu kuma discount no hu ya woka na se ma me ade ne ma me ye yes because hu hu bi da so ma me ye bi ma hu ya how do you say obi ma me e de ne de yes because me see su ya me ma me hu ni me hu se me ma me de ne hu me man crofo because me ma me on papa ne te me ma me aware ne papa ne te ti me hu se me ma me kra no e de ne hu kwajeje bibi nti no ne no na wo kan sase mo be de wo bi wonu aka bi a kire obi me because wonu kra unti me nka se kra wonti ne mpani nsem kra da it is san o kan dia wono so ye bia ne ma me na wo ni se right so kasasa eno na me kan kire o se obi e wagimi no wagimi platform a ye dia ba e da ho nyina a ekoba nyina no ye sha de bi nso se wonya platform bi na se de camera si so na se o kan bibia enipa bebre sua ade ewo de o kan mu na enipa bebre nso hwe so de atu anamo bi enti asema o kan memfa right a wonya no en kansam fon oni right o baby lawyers wo Ghana ha BNI for Ghana ha security agencies bebre wo Ghana ha sei an committee afre ma me no but ma wo ye na djuma enfiiri do sei ni achepa na wo ye na djuma enko bi mu nsamra ne se ma me we se o kana na se mami yankasa mina no ankasa krempa wankasa wonya no me woni bi ntia me kasa wonya no me because oya janka bi ani da aso ampa oya wisia bi ani da aso eti wugina wo se yengu na dwuma na janka bi nkoda kwa na awisia bi enkosun sa wisia ni suna na se janka ni suna ba otiri so o kansem bi se mami agrada ye kronfo wo de jenkrofo sika na afenso nkrofo ba for sika gare na nipa kra wa de nipa be 150 and then ensam na no mami agrada me ade oyam roba na o chuchu jinkrofo sika won me hu se mame no atwitu se nka wo hu nkratam se me wanwa se nka be hu daily graphic na ade wo hu se news bi pop up che se mame no akoro bi na me bi da na ono no ken mame nkyere wade bidika kan se mi se sabron by foko yi a o se sabron sam fi bento ye kromfo bento se o show ya opa ompe wa kira kwan na hu wa bisane se obo audition bi wo the whole Ghana ma TV station bi am pese me bodin owie ye no TV ru ana na se CEO no bo na so adai eno na pese hu na bisane so onya kromfo a audition no bo audition nyina ewie the whole Ghana e wo TV na me pese me bodin wie no CEO no bo na so obo na so yes okowie ade ana so as I'm making I say what you say wo because mama me not we na se waso mama se me nkoya ade mako na ma ba na pepe pa bo maso there be
ade ye ba ko nam de ba ko abere wa obebo masom there be it is so far as asombo ne ba mu no pe wo so hu say ye tere me the two na ba there is something what you say it is ono ye ka kromfo kra ma ne miena no nka bi e na tu ma me ne nye kromfo to the sense ma me ka say nkyerɛw say ye ka say ye kosunsumu a nye sunsumu nsɛm na ye kɔ minim sunsumu nsɛm kakra but e wi say wo no obi ne won mo de ne nsabon kum ba kyerɛ ne kura se kwan say obi akoma me no ho na de oyama na ayeyi a bente wo me ka nkyerɛw there be obi no kɔ konfo wa nipa ba no mo ye bold eba out one day watoto na ni are wo hu de me kyerɛ but ebia me meti we kra me iska gare ebia makoye bia you me kan cho se makoye bibisa na fa ansa tene me so there na say but obi aye ni sig konfo de obi enu wo kwa oyi ne ni there I say akonfo kɔ no akoye say duani bi eton no otwoba kongonti ana asa abete obi ase me mpem so ne di kansa what you say bi si akonfo nya so be kwa akonfo fie na hwa yema ya no so ya another it ede na eba obi akɔ no e bi asuma ye di na chi ana say rems a ofiri ho no ono ne rems a ofiri na ni nipa kɔ no ho no rems entali ebetinya ba so betinya kosofu bi ho rems a ofiri na ne rems entali o say me osofu bi agye me ni me ko 38 million da what you say no so o ya ade am but me anye yie ade o ye na anye yie se me ntumi nkasa sofu no wa gye me sika o what you say me krono me de me na me de me ho akɔ thank you very much what am I say me na me de me ho akɔ na me na me te ne ka yes so wo ya ade e na me nso me hiamwa na me ni me kun na akɔ na sofu no sade na me ama mu no se na eda so ene ye te ye ho ase ene ye twia ye na no me di gina bonte se sofu obi agye me sika di dabi sofu no be twi to se me so won frɛw wa wadu firi pɛ okay se mame no me nka se bia obi wabu obi but se bi wakoba bi wakɔ na se anye ya wakɔ na anye ya wa wadu firi pɛ ai because Ghana has said say conform bi sika police for nche yes because dentia wadu firi pɛ na wakɔ nti ukɔ ne emu ukɔ ne otimi frɛ mu na sika ne ba bebre ya ka ba kan che police ni bi se makoji sika duro ntimi beti bi ache police for it is a woni pa na wote ho na se watimi akɔba bi na ade bi kura say me ka say no ye na me ka cho say nya honhom ne ye kɔ but obetimi atu na mo bia honhom aduru bi ni a kyerɛ say ade ne bi ye duru 90% 10% na aka na e bia pedwem ye nsambara ne fa complete wanya dwe na mana sa ade ne ka wa ye me na maye dabi wanya onya hwe etina no na bi mo nti ase wo susuma na mo na yetu no etima me no onya kromfo na enye kromfo kina ɛna se wi ase wo no nyamesoma yesumo bento ya o se na asofo na de me ka asem nkyerɛ o ka bible o se nyamesompa ne se obi ko hwe nyanka ne ekunafo bento no ekunafo do se no wahwe hold on mama bento no ekunafo dodo sen ena no bento wotumi hwa mo okro we mu na we eye one on one with Fred na me ni di nkomwe we subscribe we J Ghana TV subscribe na me abel no anytime you do video beto obia ubenya hwe me twa me ho aba ebusiafo mi chiechia mo modishe akire bru wa konkonkonko alias atara ota free jana one strike abako pa na make say quote J Ghana TV kwankwansa etro wo de won kai krampa wo de ka Papa JJ Lawrence wo de wo J Ghana TV YouTube subscribe na obe hu nsam me de me wi o wa akɔhwe wani so ade bye pachomu na mon subscribe to J Ghana TV. Hi, this is your girl Diamond Apia, aka the Boss Lady. If you say mo subscribe to J Ghana TV, the #1 entertainment channel on YouTube. Adofo, upe baby a wo besere, wani beje. Afutu awale mu nsam. This is J Ghana ba ko pe TV. Hwe ho na watch ma me wate. Your family Louise Edinkra, make am fu J Ghana TV ma. Hwe, sa wo pensem watie, wo paniam ahu a. J Ghana TV na also subscribe. Oni size o baby a. Make am chiro. So open YouTube, Papa Pasha. Me pacho subscribe to J Ghana TV. Me that's Me doing editing agree. J Ghana TV, we stand for the truth. Mo subscribe it. Na mo share J Ghana TV. It's the best. Welcome back. Ye ne Fred and air twetwe nkomwe. Na Fred say bento ni mo say we are director. Na me pese me kan sem bi sha kakra. Although me host, but social media no e was say ye careful. Me oba. Ment na bonten. En kancho bi maame. Wo bi zere se wo betumi di na kosue kuma etwa so.
Sofo Pastor Eric Odro Cranton. Mr. Branty fan ho nche no wate siu no wagu ire ho fi say ye mimi kun Santiago na betina bonten kan say ya enko be siu e wo sa wo frɛ na himfie na sa asɛm no be cheche me bia ohun sa wo yere edin na kosue kuma ma nkrofo no afen so no asɛm osan kan so boka koma bribe no bebi ohun say maami agrada ohun say wo ma bribe no samai no na wo hu se ontumi kansam emfa no hu nisa bra inchankuta kwebe fe ni inchankuta so abet na hona ensama inchankuta ke kano ensama inchankuta ke kananya sam ketwa inchankuta so se na grada ade ono kra de won kan bi won kan bi kura ye problem na beka wo sofo ho asem a na grada o muni ba ku sei won fa ne nye hwe inchanguto so ni inchanguta uni me wele kura ho me wele kura ho na grada na ye fu sei osono tofom osono tofom a abobi aboni bi so some tough ma boy bia boni bi inchankuta kasa na me fa blame mo bia say social media we nipa na kamishia na nka meka na sem go ma we say for too much inchankuta timi bi na no di atem we ma we o kan inchankuta asem no me ra hopi na mi bia ma no aka asem afa no kra ya me ya because o kan Proverbs chapter 26 verse 4 was say answer not a fool according to his folly lest ye be like him. Asi enyi ojimifo anu na jimisem ho no wanye se wono ne mo menyi memuwa na asem nso ano na wansu wamu ne ho se onim nyansa okay iti asem ya ye kan kora na no nchan kotan bi sa na timi aka bi na ye kan ono na asem na waka bi na nkasa kora no ye hype no yama oda obeso dae obefele so wa relevant obefele so ye nipa but what mase ye wo nipa ewiase ye wo ne ye wo nipa na ye wo nimpa me na bi na ka kire me enimpan na de hu ni se wonam ho na image ni nyina te se nipa ya bo no but what ase but de manipa eyi nipa moja eyi okra eni sunsuma ti nipa ni no ebi de ya abo yes ebi kra na ti omu ni ya abo ebi de ya abo totally adenti na wo kasa ne ye no wo se mama ka se mo nchero asem ya mekan se nchan kotan se whoever no o tie we ya he should go and then bow his head down in shame. I mean, Ghana film industry, a maybe a call from a Jacko, the legend, and then Council Baby will be almost original say, Mupaja Ghana film industry. No, who say we are say one mammy, ya me kind of account who might be one my bay. So one sacrifice here in your Juma. But what must see, pa? It's those days, no, so Nima may catch it or no, your nice sacrifice. Yes, as some pan I walk, as some may catch it or no, say, or no, you're in the carrier, Nanimunyam. Ni yedie ne nkoso ni nyina na yetetere ene yede sacrifice ma Kumawood ya na se Ghana film industry wa bra na ene Nigeria for epepere na nkompeso mo fa yesini ekata so na Jacko ne nkrofo original ye no wo mo yede ne ye sacrifice ya ne se ay boss yakon wode ni ti aja kyerema ade na inchanguta no yare yana na o so yare ma me unse ka se obi krate sa aboa wono na nkasa no ni adoye na ntwe na sacrifice thank you very much mami me nkasa ye mo no me kan se mi say ye woni pa bi nam ho ba ne krate ni mu ya aboa ye wo abusua bi wo no mo a ebetia ba se ye mfa obi mu afode okay e bia me ne wo ye tie abusua no ba ye mfa ye nye ye bechi obi ne de na ye se ni pa ne krasa afrebo okay what must you ana nchankota na nkasa ye tena wo se fine industry den time no ne namu bi okay woni nam bi ne mfa so ba ne beba no so enyam fa so papa bia wona so industry ni it is here so ba ne namu bi oba ha adwene kwade ene yemfa ne nyina adwuma no kwan ni ana adane ne nsanwe it is oboro me nyanka se nka oboro nsan bia na adwuma ne koso ti ado be na adwi so giant san ngakra no na adwuma ne senke nchankota asama me kan che woni se ba bia wo bia me nyan nsanwe because all nsan ena magana ye industry ne koso it is koso na nsan mai ma me na he man ka se mo nche o ka bible a o se osiesi apon koma akon ensama anigye na so iska na yade nyina de o ka se ensama anigye na nkasa no ono nkasa sa ka se ensan yo fidifo na de o to nsam tintan nim nyansa
eti wo nchankota kɔrensani wo nchankota kɔrensani agrada ni gate man ni gate man kora wontimi fa ho compare no ye kan wo biwa na wo kan bi no di agrada atem maame asemi ya na asemi ya sefemo adumre bi ya wose ye mpanimfo wo Ghana hade ye na sifom wo niam bi ho e se de na sifom wo niam bi ho because maame kan sam nkyerɛ nchankota wonim nyansa wano ye o maame nyama no na ya ti enu tina Ghana ye bre no obi a obeka asem no kora bia na ye buni se bia onya na ase bia bi na wo kasem na oye wonim nyansa wagimi to the sense interview kro na akoye na nasa bi kro akotena didi maame na tem no sika ye ma okra e bi 200 cedis na 200 cedis na da bi bet na nkasa wo kapre bet na nkasa kro wo no ho de yen ne yiri okofia na se ne yiri se onima ne yiri mi sa ne se na oye adwuma bi e wo TV station bi ofiri ho no up till now wontimi nkade ntia ofiri wo nkyere ne yiri na wo sa nipa fan wo nipa fon bi sei aftwu be gina TV so maame no betimi afa adwuma e de wa ye ne gate man and I said the watchman, me money security mpona ya ne de. Odo ya na watchman. Amonye bia ko an obi wa no di natem. Na kona akasem na akasa wi na. Nja ngotan time na Ghana film industry gina so kura no. Wentimi ahete. Enye social media na de be trend. Eti de wo ye no wujimi. Bente wan kasa so wujimi because ma me na kasa use camera one na bodu asa camera one na use ya. Ina o use camera one na mistake ben a wom. Eno na crime na. Enya crime. What you say? But ma me na some kasa use camera one na no. Oh say mama ye wase mi say me meti abrosan so wote fom na o kan che udidi matem yeah what you say me ma be nya me chen sa eti say me meti me de ka ono timi de cameras be 457 eji ano aka so ono ne cameras ni nyina no camera ba ko kanya nsasem a benti wonim nyansa o say talking point no kra ye ntwem because niama agrada ye nyina nyansa ba ko kra nim wo sori ayi asofo no wadidi o matem na talking point na asofo no ye di o matem ozo hwe opa we area ha ewe owe sakromfo ha ni enka se bia the police commander bia na ni den pa be techi akromfo yemfa momra ye de ne ba area ha ni enka sakromfo no nkoto aba se yemfa ne mra na yemfa ne ma obewe ni be onwi ni da onwi because omunim se ba wo ba no obeta wo mu amom ntimi nya omadwuma eti die ti abento de kasa nyina ne se omu nyina na ye futufra omu nyina no na nso e wo mabrabo ho eti omu se ye ja maame no na maame no ekoso ye na dwuma me da talking point group na nkasa no I love them okay I love them aso mo nkenya nsasem na aso so do mo yi oh maame bente onim nyansa nti hu nyansa sem a onim okay okay obi a wonim aduane no a aduane a ben wonim aduane e de kra hu di dabi so onim aduane no a obi ye aduane ma na oti no chafu di se preko won preko wa se aduane da ande on se aduane da iti sana bente otie bente what se preko wonya aduane okay iti no wonim se we ya na we nye iti ni nyansa se onim nyansa nti no se ye kanya nzasema he doesn't value it because dia na ye se ena ma menkyere na de se onim nyansa na me de nyansa ehye ni tiri bente ba bia wo bi ati na sua nyansa se program no talking point na omoye no omunko bi fie fa camera nkobo ho enko fa na asem mekan yenko chi obi se wan kase am ya mekan be botu e mekan eye wa wachi misem ene bia won kwase asem a waye amana liki okay ena metena se no makan wasem ye tu fu se de wo ye no embo etima mi ena me pacho me de bibi so wasem no so kakra wo kan sem bi se na na grada story a no kan krofo asem but ye kan asem a na ene ya hon be se me correct bento kakra wo ma na grada no onkoya ade bi ma na meda abonten enti no se wo ka se on pese ye kan asem a isi ano attacking ne personal because na sem bi enu a air trend say that's why na grada akoyese yo na grada akoyese yo but na grada ne ansa no be ka bibi no na ye nkofo bi akoye e ma na trend na grada be kan wasem but wo no wo disi ano wo na grada wo de wakọ na grada privacy ena wafa no enye se was na sem a wo ka no ena hompo but asam na sem bia na bonti a air trend the say why you dream say wa phone no personality a wo ka no there wo ye wrong o si wa eyeyi iti to aso eno na ya na nipa ne binim se empanifo kan se mi se ye kan food ya for no ye kan fo wachacha utie me ye pa obi ba ye yodum ba bi de no atwe ho me kasa de omo ye nyina be komi obi na share chire
obi na share chiro na ya na obi kan say enipa na o ka chiro say wa ball park di obi atem no oniba ye wo promo e bi si da o yes oniba say bi si da o bebere o hema ankrofo be di atema long last na omo pacho yes yes wonya ahwio eno so ke kan sem na grada kronfo na grada is a true cast ni pa bi na shase sir it's kwasi bro ni kan say me the had I known is always at last yeah me kan say had I known is always the philosophy of a fool. Okay, you understand, and it's true. Yes, because wow me bia na me bobra say manamo me tu no me nya de me ka say me hunu yanka and I say oh ade a me ye me pa chew enfom so de wo ho but say me kata mani pa ya ade a be pa ho chew de e jimi fo na yes ade no but what must ye pa yeah you e say unso bia wo kono so ho. Thank you very much. And I make us say nipa no wabusuani o nuama manom o fasefo o wo manom o yerenom what you say untumi ni sikani ntwe and nipa na wo ye osane kro na wo sane ma we nyina bi it is what time will be a use intelligence e de ye koye we fine e bi betia ba se nipa no be di wachimire bi de but ye che wo no ana se bi ba ye na ye we de na de koje ye o nipa that time wada o be ba e bi akọ no be frɛ SMS na ho te sɛn SMS ne ba ne sɛn obi ko be ka cho se kopelo ya what you say eti kopelo ya ne sɛn nipa no wada o de kopelo ya meta wachi eti bento ne so ko ana se sa ne program na o ye no be sere ne so be ni programmer se oni contenter se oni contenter o de on frɛ maame agrada o frɛ na on pa ne kyɛw maame ne enya time ma no on pɛ on ma keje si na wodi na tem no o hu keje si wo hume so hu keje si a wo hume na me ntena se mepɛ content ama no okay mepɛ content ama no etu de onya content ni wi a na so de opa o dwa keje si picture o de onya content bi a on fa keje si picture nto so na on fa ni di na sa wo bento etimi bi wono di keje si atem a hwe ma me kyere wade me mmoni pa dodo bi din enkwa akire Ghana film industry mu ye kan directors e wo Ghana ha untimi nyi famous in film untimi asebe ye ba o yi directors 1 to 5 untimi nyi famous in film asema me kan se bent onim a onfa fo no mfrɛ famous say ne papa ne hwan wo industry nim okay KJC na tete famous okay and he's now a renowned director in the Ghana film industry okay udi papa fo bi say uti udi KJC atem some power Samwalapia and Kumawood he's running both I would say Ghana as a whole he's one of the directors national name some power first some power na bisa ne say one at the directing e film industry okay KJC na tete no mame me ha me hu mi ma no nka na bia ka se me na me ka se it's better na nka san fa fom na on fresh sanko fom yinu pew ya mabɔ mu din no mo bisa ne say one at the wo mo film industry ni na se wo nipa bi say I want to compare famous want to compare some power na se utimi bi wa no di KJC atemu a wo ye no me who say Bento there is something wrong with him sana who say I would say I'm not a psychiatrist a psychologist let me say that I'm not a psychologist but I would prefer say guy and come for psychiatrist cause I say ya bros yes na say na o started so bobo agrada din na bosum ni bia bɔ na sum cause I say this ya tia afaso we be be social media bia agrada I say enye normal to me mami esuma na wo kan mo tia asem na wo kan mo tia mo ni perform bi say you mami na uti eti wakrokutu ko nguram se okuku opokopo so na kunu nyese bia wakwa wanya nam a wo ba fiu ne mu nam kwa so ko na okopo so na kunu na uhu asere wa so esi ho no ma no ma matuo so ten asa me kan what masi ba Matias yes because motia na suma no no ahom no ne mo pa ya no nye bi ne bentel type okay omo ha mo na wa say as a fee by for who say you timi obi fee na o ma ye no basa na odi atam obi atam we by for na odi ayi yaye yaye yo my na na ore kasa sa na atia faso yo Fred say what the kasa sa na atia faso oh we afi na wa join here a one-on-one with Fred na make catch us subscribe what maze na mia bell no send ya anytime the video beto obia ubenya ahwe Fred oima na inti ye kweyi na ne krakra ne say afuto ben pa na ode ma Bento senya waye na dwen say me de me na bra me hu ni say empon kompo try
omu free time nti me hu ne say tefre bi ti say fadi ba ko so na ka peso fui na bon kombo huri ata na ka peso fui na cha say we tefre bi ti say bento ho so I say me hu ne say I say nani abre no ho a wa me mema na beti so I say no e bringi na ninsem na ka na du ba bi de yeah semo because me nim say krom ankrofo sorry pa krofo bia na omo wodin omo sorry ene de bia na ye camera nam aha agrada waje usika he aha agrada ye say na bi musu ne ye act TV station ni ade but answer that ankwore o sa mamre just say ankwore nti no ono bentil no so starting na ne wo ye no die pa na woje and on there wo ye agrobi no wo di de pe hype na say den I don't get the whole thing oye mare ya na me kan sembi na me nya kan da say if you can't beat them join them sagro no pese obam bia enyina fichi ntutubo ma park no so because bo na wo to ba park no so no ka hunu see ma opportunity na obegina ho bia obi beto the same ball e bia wo to ye na bo obi sere bara wo de omo to ba na bebo uti but what must you pa na so obi gina soro na so gina foma yenhwie nso mu ni so because all too soon ba be go so bento say hype na dey pay social media crana know how to go with it so what na so come am no ho asempa e dey social media people will follow but o kan kwase asem kan jimisem emi bu jimifo no e na onyampa so obey what must you mama answer na me sorry so na say obi jam kwan makono me pese me kan che wiase afa na nyina say obia enhwe eye Ghana TV na unsubscribe umia so obenya enema pa ene nokora SM ati na de me kan kire mabu na wo wiase nyina na say emre bi twam na nka bu se obi ewu ni yesi abranti bi ewu kura na nka wo mfie aduoso na say 70 years ene kura na ye frɛ na abranti but ene ni ye ka se obi ewu a 20 years first na nka minim what a shock na nka min hu bi da ansia na ete sa bro na nka min ti bi da ai de na nka min ti bi da but ene no obeti painful as it what a shock gone too soon median kan yen me obituary home call yeah na izinipa no celebration you understand yes o be 100 bibi what you say but it's enipa na wo bia wa no wodi na tem no e bia wo da nyere maame asem na me kan me kan in general ye maame de o ye ba tampa na de ba ko ye me yentia asem me kan bi ne say finkan tete na ka ebu ma say ma de ye jale yen komra meto mu ofie but say otimi nya oba o ye kokudurufo na so original say o ye bibia e wo say wiase nyina e bo na ba so na ye manamo e madodo say na atimi ye de maame ye ne bi enya hwekro bi enwuma hodo ama nipa eye bi obi sori an nsa kona no na say odin say nipa we atama na nso be wo bento ncha nkota ene ne panelists na oni ye program ni nyina what I will say ne say I'm not attacking you say bi amene mo issue but me pese me nyansa sam na hye mutirim say social media ne nyina ye wo so bi show business ne nyina ye wo mbi but ye hwe ne yenima ho nini other countries no nyesa na mo ye omonyuma but yes ya kaya me say asefo bia be fra Ghana de no ama Ghana de no akoye bisi basa ama ne kwa YouTube ne de a Ghana de no loss e da ho no do so chen other countries ne de ade ntia because of san kwase sem we nyina ntia is a loss ne do so what the American no etimi seremo se o kan obi asem a fanyansa to ho hwe nipa o kan asem be yeye na kan na emwa ye nyina ye maame agrada obi a me chewo ofa kejesi me chewo obi a yo wo ika obi asem afenyansa to sabio wa wo hwe nipa no ne bobre ne dibia na ni onyam ni sika ni sene nipa ne tia memfa social media ho enke kanse me wankasa no obenya nnome ewo wo so nipa na won ne di asi no wontume ne nko eba mremu a wo be kyerɛw eba ne sikema a wo be kyerɛw ena wa nipa no all you connected so don't start something you can't finish bento men start bibia wontumi enwie men nya die bia that be hanto for the rest of your life say wo pe bibia kan obi issue ba waka bi sagrada issue ba yen na eti betumi aka bi but the issue bi ama e men attacking the personality bra wan hwe ni ya ubenya asem makramo